Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Евдокимова Елена Федоровна, указом главы Республики Саха-Якутия. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал. Минута молчания. Ayakım Mustang ayak vardı burada. Son ayak gibi. Yemuyun çabuk ayaklarından gari. Yeri bir ıratıllara tarğanna. O ıratıllara eysirek ılların. Ergillen elbette salladı avına. Bir dayılar budun. Bugünge köyen tibete seri dıl bitiranlar gari. Dilim kudurgandan aktan sanan ağırın. Sübiyok bitiler turan. Çok kalkutan keriyeskiyeri. Önümüz emiye doğru var bu. Gire. Hop. Bu emin mi adı? Bu diyor ağaçta dururlardın en. Diyor ağaçta durduğunda çayını badara gitti. Sonra da süyegeye, duvarga, bıkbağa barda var, yolunda. Bu dülgün elleğince haltatın badaraga. Marko Moskay'da engin, barda var. Marko Moskay'da. Kiye biler. Onda bu kaptanlar kulübün kollektivi badaraga. Koy derim ya aslında vur. Bitti de. Dere başkan. Sayın yükülükesi Ucurgayken sevdiğindir Mindaptamın dolum turam Ucurgayot gökyüzü sevdiğindir Ucurgayken sevdiğindir Mindaptamın dolum turam Ucurgayot День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Bütün gününden tıkmanı bastır, öyle tıl veterana, düldükün helegin boçottap oluqtağı Nikolay Orupovich. Ulu köyü 85 yılgar anavlaq, entel kəhəqarı mustan turan, əgər dəyə xəbədərən diyen, yörülər tərəhimidin, sağalır bütün köngülle. Aqtın doğatlar aspıt günleri, ot burğa serini, ol vurdaq sılları könlerin, doğruspıt serihitleri. Kim da omnollu bat, tuaq da omnollu
Ноллубат дендуран эйген агадалерге тыл берелер. Дүлүгүн хелегени муниципальный этелли баалгар Егор Алексеевич Николаевка. Тәүке күнінен Николай Рухович Егін бұл ұлы ғайы әтті 15 жылға юбилейні күнінен дүлігін әлен жалықтата онына дүлігін әлеген тәріптелерін коллектива кәден ағаддали тұралар. Бұл ғайы әтті 15 жылғар бұл бірін әлектен 200 миллион 2 келей баран әлеген күттігіда. Олар істерігер әндігі түрәбет ұфайттарын әме бағаларды. Олары бігі бүгін барыларын ақтан сананы аяқтақ көт. Онда ән манда қалаңын, олық қырайтаңын, сәди ғыртығын мандаме белбетің. Ол құттық әнті қатшықта аны көрсіңін, дүлігін әлің айттарын тұғын, үләбдің қамсабыдың. Онда күн бүйіңілі, бұл яқынды оған яқынында күн бүйіңілі жонғын балықтан ақтыдырғында береге кеп тұттабы. Onun kümce kaldım деген olurma üstü dağını düdüğün eğlegen gönderiyor. 100 keme bulutur. Meğen ötük geroy. Bu elma olutta akın. Onun bu kabarından yakası ötükün. Buranın adı libin. Onunla üstü dağını uğun durubeni bağırabın. Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года награжден юбилейной медалью 75-летию победы в Великой Отечественной войне Рупов Николай Руфович от имени президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Рупов Николай Руфович указом главы Республики Саха-Якутия от 5 декабря 2019 года награжден юбилейной медалью знаком в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Айсен Николаев медаля. Руфов Николай Руфович награжден юбилейной медалью 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Глава Делюкинского наслега Егор Алексеевич Николаев. Gele. Ya bu bardak bu doktorun yanına geldi. Evet. Ona dağınan bu. Bundan çok pay var. Күнді Николай Руфович Эйген өсіпетті ұлықайы сәтті 15 сылынан дүлігін әлеген жағалтатын оны дүлігіті ағасын ялан кейін коллективін атыптан едейдің істіңдек ағадали бет. Bu manda kim? Vladimir Paskachin gene var. Bana hastayacak olan начальницаның gene var. Ona bu min doğruğum var. Ona bu Aysen Hergievich gene var. Ona bu Ünpışa kollektiva. Ona padarak var. O mağalara ona da hanan bu düllükün eğleyen cihatladı min padarak. Balkon Moskay'da. Evet, onda bu Aysen Hergievich ama var. Evet. Anıdan ola. Bu vallahi gök ağaçta dönülerden için mühemmiluk dedik ağaçta dönüşlerden ürküt. Ürümez produksiyon. Sonra da hüyegeye, duvarına, arada var. Bu hastanede projeyi yapıp hakalı ihde. Yeni gibi bir bu bıçağı kolektivi monçuk verdi. Usta denir, usta bir.
Üstün kapkara kastaki Solun kolu yara Beni kıydardım bir sonu Замер глаза. День Победы, День Победы, День Победы. Ne? Öse değil. Nikolay'da durmayın mağabeyin. Ondan bu kadarı. Öse bir sıradan, öse toplanan köşüyor. Gelin araba. День Победы, как он был. Bütün dünyanın manı ubastır gibi barbarak trona. Oğul kayı setton 5 yıllık aranlar. Ellerki hemen mustandıran. Eğerde yıkamadılarken yürüler derehemden sağlığı bütün kömürler. Дудыкин Олегин муниципальный Болгар Егор Алексеевич Николаевка. Yolları bir durumda. Kıymetli 15 yılından bu dülgüne yaptık. Ona tezgahını atırdı. Bu ağır sol imenler bu açık kelime töre. O tuğun barıtın öyle kadar dinlen bitterden bitestere en bolan. Eğinden bihegi dülgüne elegen oktaktara kiye tuttu. Onda tehegi var bolanı bihegi olakparı. Öste dağını 5 yılından 10 yılından 15 yılından übüleylerge gösterdir o. Buranıdan bu barıtından. Dolamay bu. Merhaba, tutumarım. Ya bu da stabilenyam. Tevanda barıtın bir yerine meyvin. Mandan bakmağayı. Bana ulus bağlığın hurgu var. Dışarıya var. Onda bu miyene hayca. O barıta manlık. Onda bu su koyup yokken dünlükü cihan. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день... 5 yıllık analar en terki ağır mustan turan. Ağırda yakabedilen diyen ürüler telehem bütün sağılır bütün kömürler. Kim de umnullu bat, yok da umnullu bat diyen turan. Eygin ağırda birge ılberiler. Dülükün Helegin municipaliteterli bağlıgar. Егор Алексеевич Николаевка. Мария Владимировна, здорово, поста. Он это бы кыйет 15 yılın юбилейінен. Bu otu cihan kele hacıbıt. Degen ıri bolağalar. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы. Ürüler praneler, begi barı sıralı. O kutluk etti 15 yıllara güven. Bu yurtun 5 yıllara et günlerin görünün. O açık, az bulunuklu, o sahip açtı. Ol ondan deyan, sana bolanın, lağımda sürüyen. Biz koyuz, külgün dörüyen, 3 gün o kutlukta begi. Güler getirdi. Begi barı
победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Делюгин Хереген муниципальный территории Балыгар Егор Алексеевич Николаевка. Самарene gidişle Egin bu büyüğü bölüler Kıyet 15 yıllık Übüleydiği konunun Düllüğün elin cihattatın adıttan Düllüğün oktokturun atlarıttan Edetik istinlik Öşedikul adilin bin kömürler Bu hette 15 yıl Gittik Ösel bak olan Banda gelen Egin beyi Urugay hallı Durok bud De Brahaniyadan Renişle onunla Durok öne bağıramız Докторова Мария Никитична награждена юбилейной медалью 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Глава Делюкинского наслега Егор Алексеевич Николаев. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Егор Алексеевич Николаевка. Sektor bir sırlar ürünüyle Düllüğün elini cihattatın yolda ortakları aktarıktan Özsüzü olup ikinci bilmek adredilmiş çoğula Bu sektor bir sır Mustafa Hatta yollar, günler astılar O günleri olurlardı En hanlığa tükengen En baktı günler kapsan Düllüğün elini açların çoğu var Bu günler olur Ila kapsan kene ucuk tahniyalarga olar bulan dehege ket tuttu. Ondan bu kıyı seyvata hanere bu bakka kıyı yılık müsak olan bu kaç bildiği deneyimler kaç bildiği heyekke bu ülkama kampiyon var dedi yıldırım olur o anlatırlar bu açık asıl bakmalar olur süren kötü günler bak olanlar heves koyuz Bu çocuk tüfeğiyle tarih heyecanlıdır. Elbette ülkeler kamsabıt ergi boğar. Ergi bağ boğulur. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Düllüğün elini cihattatın, onunla neli ortaktan arttırıttan Ücreti iştinlik ösetігül ağadırı bit. Bu sette 15 yıl diye ettekadöben olamayette 15 yılı olur o kanada. Hette 15 yıl doğru ülel yaka kamsı kanada. Onu vardın ehegi cestaklık dolurunut. Düllüğün elini hayatları tuttu. Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года глава Делюкинского наслега Егор Алексеевич Николаев. Чамчаев Василий Игнатьевич награжден юбилейной медалью 75-летию победы в Великой Отечественной войне от 9 мая 2020 года. Глава Делюкинского наслега Егор Алексеевич Николаев. Уруй боллуну көй күне, өспет сүнкен керес күне, айқал боллуну көңіл күне, өлбүт герой келдер күне. Егер elbette vakti bağlı titretler açıların kendine ulus bağlığın kene var, mene var.
Onunla tüy gayet doğdan bu kuryeçerliği var. Bunları bir kutları var. Nete dağıttak kırıkkalara. Onunla bu beğenleri değil. Bu günlük hattası. Hayat gök gülün sebildeğe derinir. Ucurlayken sebildeğe derinir. Beni taptam beni dağlamın turabın. Bu bucurga hayat gök gülün sebildeğe derinir. Gündüz okudığını hediyesi bir de Ulu Köyü Settivan'ın 5 yılından. Hurra! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Bu vasıtamla gündü mani varında. Egin bihege bu düllükün eleğin cahaltata, düllükün eleğin bu kadar doktorun atlarıttan, kıyı etti 15 yıllık ürgünde öbülüğünden. Özse de gül itidiştiğin adiler bitin konulla. Mari varında bu düllükün eleğin kere geroye. Daha kendi oğulları güçler de var bıttırgan, et onunla gühüm, et onunla kılatım çünkü vakti ki ağın çıppetti her gün. Onun egin bu büyümü kıyette 15 yıllar üleye, egi var bolanıt bu büyümü bırakacak bola durar. Özde de gül egin kıyette 15 yıllar. Ağatın gibi onunla boru gözü bakarabın, özde balanı 5 yıllar, 10 yıllar, 15 yıllar bırakacak kıyımının görsüyon net nırabın. Алексеева Мария Ивановна указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года награждена юбилейной медалью 75-летию победы в Великой Отечественной войне от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Алексеева Мария Ивановна указом главы Республики Саха-Якутия от 5 декабря 2019 года награждена юбилейным знаком в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Глава Республики Саха-Якутия Айсет Сергеевич Николаев. Алексеева Мария Ивановна награждена юбилейной медалью 75-летием победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020 года глава Делюкинского наслега Егор Алексеевич Николаев. Сери үлетил ветераныгары Мария Ивановнаға уру яйқау! Ура, товарищары, ура! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день Победы. Direktoran ağabeyler verirler. Günlük ilerleyen munisipalne yeterliğe bağlılar. Егор Алексеевич Николаев'ta. Gündü Babara Filipavna. Egin bugünkü gönüllü gününden. Kayıt ettiğim 5 yıllık ücretli gününden
Düllükün elin yansatın onunla, düllükün elin bu kadar oktaktığını arttırıp Bizlik işlindik adalet bir kovula. Köyü 75 sıra. Köyü 5 yıl. Köyü kenara Ezbak Han topluluğundan kembire. O seri Kovanuan Ezbak Eri oktuğuna. Düllükün elinden 212 seriye varan bu ondan süsüpütüyor keyine seri Kovanuan altında onunla soğuk. Evet. Devamlı bu akkırıkkalar. Bakımınız başka şeyin akkırıkkada. Diğer ayetlerin okurlarına çağırının akkırıkkada. Ben akkırıkka. Onda da kurduk doğanla vurduk. Bu dünkü hatanın gene. Yine. Devamlı bu buluttan nasıl sık коллектива. Подарок бедер. Он нам подарок бедер. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем. Он будет Уголек, что начальника полюбился, обгорелые в пыли. Этот день приближал, как могу. Этот день Победы. Здоровый был, добрый был. Balbara. Stalin naha chuyện nên naha chuyện Stalin. Cái ba cô này thì số đó ham bảo nó mới chào. Số ham bảo nó mới chào đó. Các bạn nó đi sao nó còn mà День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал. Победы. Günda umnulluğun, nokta umnulluğun direktörü Eğil'in ağabeyliğe tığıl verirler. Düdükün Eğil'in müsipalleştirildiği bağlılar Yegor Alexeyevich Nikolayevka. Gündü Yüksek Nadeviş Eğil bu köyetton piyasından İlişkinlik adaliyet onunla bu etton piyasılığa Düdükün Eğil ayetlerini tuğlar Lan Aksaken Türkiye'den Eğil Gel tuttağı Halkı manlık üstü durmaydık uzun olanlar Ülketten ülkeye duruvay bağlarlar bağırır Maktal Николаев Алексей Игнатьевич награжден юбилейной медалью 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Глава Делюкинского наследия Николаев Егор Алексеевич. Здорово. Hasta diyor video kızım. Udiyor nereden bir paket değil. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал.